Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini berjumpa lagi bersama saya di channel Belajar Mengaji Iqra. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengaji dengan nada pelan-pelan agar mudah diikuti bagi pemula ataupun lansia dan juga anak-anak kita yang baru belajar mengaji. Jadi kita akan melanjutkan di surah Thaha halaman 315 juz 16 masih ayat 52. Khususnya kepada kita semua ataupun pencinta Al-Quran yang belum subscribe, like dan share, segera dibantu subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dari channel Belajar Ngaji Iqra. Dan kepada semuanya, kita akan belajar mengaji pada malam hari ini cuma satu halaman, jadi mohon ditonton sampai habis ya. Dan semoga apa yang kita baca pada malam hari ini semoga menjadi keberkahan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi untuk menghematkan waktu, langsung saja kita awali membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i ma'a فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها ونعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه
نخلفه نحن ولا أنت مكانا سواه قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى صدق الله العظيم.